Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke mas bro, balik lagi di channel YouTube Palembang Fishing. Bagi wong Palembang yang butuh alat pancing dari spinning casting sampai mancing sungai dan juga umpan, kita di sini jual lengkap ya mas bro. Di toko pancing Mang Ujang, Jalan RE Marta Dinata, depan Yayasan 2, seberangan dengan BBM. Oke mas bro, langsung aja ke videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kocolan. Astagfirullahaladzim. Seharian cuman ini hasilnya. Moncel berapa kali, tak hitung lagi. Rezeki jadi konten. Alhamdulillah mas bro, kocolan. Mau dibawa pulang dipelihara. Rekor ini sejarah. Mantap. Oh, strike. Wow, pas. One case. One case nih an itu. Jalan. Main mas bro, jalan. Lanjut. Cak gondrong lapanan nanti kan. Mabon ji, panrai. Strike bro. Alhamdulillah strike. Tadi sebelah sana loh.
Sini tadi. Udah, lanjut. Aduh, babon Ji, moncel Ji. Bilangin lagi. Aja Mas Mananda. Aduh, babon ini. Makan Ji. Sampai lagi Mas Bro. Semoga aja babon. Lagi